hanyuma indi nkuru yaje gutangaza benshi ndetse abenshi bakifata ku munwa ni umugabo umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS rya Felix Tshisekedi riri ku butegetsi Chirombo. Uyu mugabo rero witwa Augustin Kabuya uyumumva uramuzi cyane. Yego. Yanze kubariza icyemezo kimweguza kuri inshingano. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Tshisekedi yegujwe arabyanga bisubiremo. Ibi rero abantu berese kukiya byanze uburi se kubyanga biremewe. Icyemezo cyo kweguza uyu Kabuya cyafatiwe mu nama yahuje abagize komite ishinzwe kugenzura imikorere y'inzego z'ishyaka n'abahuza iby'ubunyamabanga n'abahagarariye abarwanya ubuyobozi bwe yabaye ku cyumweru ejo bundi. Abarwanya ubuyobozi bwa Kabuya barimo abanyamabanga bagera kuri 30 baruka kumwandikira bamusaba kwegura bamushinja kugira ishyaka akarima ke. Urumva? Abahuza rero naye barimo abadepite ndetse n'abasenateri bagaruriye iri shyaka rya UDPS mu nteko ishinga amategeko rya Kongo ryati bwana Kabuya Augustin wowe Chirumba ukwe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru UDPS Tshisekedi aracyari umunyamuryango w'ishyaka kandi azakomeza inshingano ye nk'umudepite ku rwego rw'igihugu. Iyo komite yagize Deogratias Bizibu batora umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa UDPS mu gihe cy'amezi 6. Uyu yarasanzwe ari umwe mu banyamabanga bakuru bungirije Kabuya. Icyemezo cyari kimaze gufatwa Depite Andre Mbata uri mu bagize iyi komite yagaragaje ko Kabuya yari yarahindanyije ishyaka asobanura ko gushyiraho umunyamabanga mukuru waryo ari intangiriro yo kongera kuvuga kwaryo. Noneho rero bagiye kumva umunyamabanga mukuru uyu Kabuya ati ngenda cyari umuyobozi. Abaraho bose bati bite barumirwa. Oro wategereje kumenya biragenda gute? Wishimiye agahenge kimirwano kamaze imisi gahari ahita natangaza ko rwose Kinshasa ngitazigera ibura mu biganiro byari byose bizahamagara bazitabira Rwanda. Wambonye yamwenyuye mbere yo kumwakira uyu Angola uyu Lorenzo ntago ari buze kumwihererana. President Antoine uri ku girase President Felix Antoine Felix Tshisekedi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bwana Aimable ngo yishimiye ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za M23. Yiyemeza ko igihugu cye ngo kitazigera rwose kiro mu biganiro bizaberera Rwanda ko mbere rero tariki 12 ni ku munsi w'ejo nibwo Tshisekedi yakiri Kinshasa mugenzi we Joao Lourenco usanzwe ari n'umuhuza mu bya politike nyuma gucana mu Rwanda amaze kwitabira ibikorwa by'irahira rya Perezida Republika ya Paul Kagame. No umuhuza mu bibazo bya politike u Rwanda na Kongo bamazemo igihe kitari gito. Perezida Joao Lourenco akaba yarageze Kinshasa kubutse Kigali nkuko warumaze kubigarukaho bwana Aimable aho ku cyumweru gishize yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Kagame. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa yitwa Therese Kayikwamba Wegner yabwiye itangazamakuru ko Joao Lourenco na Tshisekedi bishimiye kuba ingabo za RDC na M23 barashoboye guhagarika imirwano nkuko babisabwe cyangwa se nkuko babisabiye mu nama y'abakuru ba diplomasi yabereye Rwanda ku itariki 30 Nyakanga. Barahagaritse se? Tagerwa bashambagura ariko ukurikije hako sigiye bagasaba gasibwo M23 yabaga yerekeza ya divasingana za Ishasha cyagiye igenda nkigenda mu bustani bwayo nazanya gakoma. Aha rero urumva ko rwose wasanga raporo zaratanzwe asa amakuru nkari ntagamenyekana. Amakuru nkari cyangwa barengejeho ntago babura kuyamenya kuko hano hakurya ibinyamakuru byaho byagiye bigaruka kuri zera nkuru cyane bavuga ko kuntu M23 yigaruriye karagace gakungahaye ku burobyi. Uretse ibyo rero Aimable mu mwanya wanjye ngene kwiba nti Lorenzo ntago Tshisekedi mwiherana akamwumvisha uburyo ki u Rwanda rwo ruri kurwana hari hakurya hariya se agatanga ibimenyetso se asabamwe n'ibimenyetso bikurehera ikizibiti nicyo cyambere ukuri kutagira ibimenyetso ntuzi ko ntacyo kuba kumaze se ntubizi. Mwenda se wamubonye ko ngo yanenze Tshisekedi na Amerika ngo bamushinje Andrew Mwenda umunyamakuru Andrew Mwenda
yaravuzwe cyane ubushize igihe Ubugande bwabaga butameranye neza n'u Rwanda. uyu ni Umugande avuga ati kuki Amerika na banshinja gufasha M23 kandi ibyo bintu bidashoboka nk'umunyamakuru kwera. Tunizera ko mu gihe twinjiye muri iyi ntambara nshya y'ubutita ari ngombwa ko leta zo muri Afurika zumva ku buryo bwiza bwo gukemura ikibazo by'akarere ari ukoresha ingamba z'akarere. Itumye abanyamahanga abifitemo inyungu bwite bituma ikibazo gikomera kurushaho. Wonye ko kandi banavuze ko ngo yafashwe n'ikiniga avuga ku gitutu cyashyizwe kuri Muhozi ngo kubera u Rwanda. Uzi ko uyu muhungu wa Museveni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda uzi ko wari wajemo gatotsi ari nawe wagize uruhare kugira ngo u Rwanda na Uganda bucane uwaka amahanga rero yamushyize igitutu. Noneho uyu mwenda rero umunyamakuru uri mu bakomeye mu gihugu cya Uganda ngo yafashe n'ikiniga rwose avuga ko kuba amahanga yashyizeho uyu muhungu igitutu. Yitwa Gavana akaba ari na Major General Peter Chilumwami, mutaramu cyane mushuti wa Bwana Aimable twicaranye muri izi studio muri gahunda ya Skula Muji wa Goma. Yavuze ati les vrais soldats les vrais soldats doivent quitter la ville pour rejoindre les autres sur la ligne de front. Ati rwose umusirikare mwiza, umuzarendo mwiza agomba kuba yasanze bagenzi be atakaba mu mujyi ku rugamba, agasanga bagenzi be kuri nyendefo ku rugamba bakareba uri kibahashya M23. Ibi rero ni gahunda yashyizweho yo gusukura no mujyi wa Goma nyuma yuko abaturage bakomeje kugenda bicwa. Ikibazo iri jambo cyangwa se izi mizire yashyizeho zo ko nta muzarendo cyangwa se umusirikare ugomba kuba akatakata muri uriya mujyi wa Goma Cyenyege ari kubitangaza, ariko n'ubundi abantu bari gupfa. Babonye umudamu niba ari umukobwa waraye upfuye, uyu mudamu rwose bishe muri bwa bugizi bwa nabi bwa hano mu mujyi wa Goma. Umukobwa rwose kiri muto, ni sasu cyane icyuma ntago nzi icyo bifashishije, ariko urabona ko rwose yaguye ariko akenshi aba ari amasasu barabarasa. Bivuze ngo rero ngo harasiwe hitwa la vision kuri kazi ya Majengo no kumurasa. Ntabwo byoroshye rero byo hariya mu mujyi wa Goma. Urumva ni umujyi duhora tubibutsa kubamo FDLR, ni umujyi ubamo icyitwa Abazarendu, ibiki byose Abarundi, ibiki FARDC, MONUSCO, imbunda ziragwiriye muri uriya mujyi. Niyo mpamvu wumva rwose rimwe na rimwe, kwanza ntabwo ari rimwe na rimwe, ni buri gihe biragoye kumva ko bukeye amahoro nta masasu yavuze, biragoye kumva ko bukeye nta muturage wishwe, kabone n'ubwo ubuyobozi burimo uyu muguverineri Chilumwami, burimo Meya Kapende baba bagerageje gushyiraho ingamba zikarishye zo kugira ngo barebe ko bahangana n'ubugizi bwa nabi. Hanyuma rero Aimable Skula Muji urumva ko none nta kiri kumara kuko Chilumwami twavuga tese kuki ibintu bivuga gusa ntibigeshe mu bikorwa, tukiba tusundi abajura n'ubundi ko benshi ari abakomandi bene wabo b'abasirikare bitwaje intwaro bazana n'abandi biratanga iki. None urabona n'ubundi bacyari kwica abaturage. Ikimenyimenyi ku munsi w'ejo hiri imyigaragambyo ikaze hariya mu mujyi wa Goma guhera saa moya za mu gitondo, aho kugera mu masaa 10 z'umugoroba ibintu byari bimeze nabi muri quartier bita ngo ni Kihisi cyangwa se mu Gihisi, murahazi cyane, ni ruguru y'ikibuga cy'indege werekeza za Munigi, ni muri groupement ya Munigi n'ubundi territoire Nyiragonga. Abaturage bari barakaye bitewe mu by'ukuri n'ingabo za FARDC ngo zikomeje kwica abaturage, aho abagira kuri 5 bari barashwe. Ubwo ni mu ijoro ryakeye ryo ku munsi w'ejo, harimo 2 bahise bapfa siri plus, abandi 2 bajyanwa kuvurirwa muri Sebeka Ndosho n'ibitaro bizwi cyane hariya muri Kongo. Urumva ko rero iyi Skula Muji ya mushuti wawe nta kiri gutanga. Uyu mushuti wanjye rwose ntago iri kubyara umusaruro. Nubwo tuvuga agahenge cy'intambara rero Bwana Aimable Mbarushimana, ejo banakozanyijeho da imirwano rwose yongeye guhuza ingabo za M23 n'icyitwa Mai Mai APSLS, ariko ni imirwano ikikwereka ko M23 yagerageje
gusa naho yubahiriza agahenge k'intambara ntabwo yadivasinga ubundi iyo uyisagariye tumenyere ko igukurikirana paka. Aha rero Vetura ngo yarwanye n'icyitwa Mayimayi APCLS, urabizi ko hari ababa bafite ukuntu bagiye bayishyiramo impine n'izitwa Nyatura ngo zirimo na FDLR mu gace kaho bita ngo ni Karumu, n'ahitwa Nyabura ni muri Masisi, birumvikana grupoma ya Bashari Mukoto lokalite Mpinga. Ngo humvikanye urusaku rw'amasasu menshi rero guhera mu gitondo kugeza saa 7 z'amanywa, aho byarangiye ingabo za AFC bare M23 zirukanye iyi mitwe, aho abarenga 21 bahasize ubuzima ku ruhande rwa Wazalendo. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko FARDC ngo iri kwambara ikitwa pasa za Wazalendo ikagaba ibitero kuri M23. Pasa urayizi amubande, hari ababambaye za amubande nyine kugira ngo bamenyane cyane ko bari na benshi bari no mu migwi igiye itandukanye, bagomba kwambara insigne. Uretse aho barwaniye rero n'ubundi tukiri muri territoire ya Masisi ahitwa Ruhoro rero ni umugezi ugabanyije Warikare ndetse na Masisi ni yewe na Rucuro. Aha ni mu nzira werekera hitwa Kalembe rero umanuka uwo muhanda wose werekera hitwa Malemo. Ingabo za M23 zahafatiye abazarendo batandatu n'abasirikare ba FARDC 4, ubwo ni 10 bakaba bari barimo bacika bava muri Masisi berekera muri territoire ya Warikare. Hanyuma kandi M23 gahita ibacakira cyane kiri hafi yari yitwa za Gashuga, icya kubafunga ngo baraye hitwa Gashuga, bari bakuva muri territoire mu bajya mu yindi, ariko mu gace n'ubundi gasanzwe kabarizwamo M23 irabimenya ijya kubategereza irabacakira. Ubu ngo bari kubazwa na 4 na 5. Ubwo byoroshye ntabwo byoroshye. Muri Kongo bihora ari hatari, muri Kongo bihora ari ibishyambwa ni nka publicité ya kera. Sake rero naho rwose haramuke n'ubundi rusaku rw'amasasu ni ibisanzwe, tumaze kubimenyera, ntabwo bikiri inkuru. Imbunda hariya kuba yavuga wagira ngo ni nko kubyuka ukambara ugiye hanze. Bahereye mu bicuko barasagura, kuko abitwa ngo ni VDP bayobowe n'uwitwa General Inyasi Autoproclamé arazwi cyane. Uyu ni umwe mu bagabo, nta video nigeze kuguha, yicumbye inkona avuga ko ngo namara kwirukana abanyarwanda by'umwereko, namara kwirukana bavuga ikinyarwanda muri Kongo, ngo by'umwereko ngo aba mu bwoko bw'abatutsi hara muri Kongo zikamoko ye bayavuga uko biboneye, baranashigikira baranayimakaza, ngo azahita yakademo benga gataha. Uyu rero ari mu mujyi wa Goma n'ingabo ze ziri hara mugunga. Kuri we ubwo aravuga ati nimara kubirukana niyo mission ngo yamuzanye. Iryo jambo rivugiye ahitwa Kibarizo. Yari yani Goma n'ingabo ze zare ziri kurasagura kuva saa 5 z'ijoro kugera mu gitondo rwose. Kuri we inshingano azabumva ko yagezeho. Ngabo yafite ingenga bitekerezo ku rwego rwo hejuru. Abantu bari Goma muturanye n'amashitana aho ngaho FDLR zirahari nizo za tujya tubibabwira bakagira ngo ni ibintu byoroshye. Ntabwo byoroshye na busa.